瑞典是已开发的国家，因的囡仔，尤其是遮移民家庭的囡仔，那准行歹路，因为是未成年犯罪，所以会罚真轻。有一寡黑道就利用遮的囡仔去卖毒，甚至是杀人。那准无法度帮助遮移民甲当地社会来互动，这问题恐惊真难解决。 瑞典首都斯德哥尔摩的这个主题区，看起来风景真水、真安静。但是行较我一看，规涂骹拢是碎玻璃，公寓的门阁去互穿大甲密密麻麻。原来昨暝伫遮拄发生一件枪击案。事实上，瑞典最近这2年来治安恶化非常严重。 黑道的帮派为着抢地盘，互相开枪相战，甚至是用炸弹甲厝炸甲脆糊糊。新闻一讲讲，拢是帮派暴力的消息。 In the beginning, I didn't do it as much, and now it's just really escalated. Like almost every week, I'm covering these sort of things. 互人更较烦恼的是，这暴力案件真侪拢是青少年所做的。根据瑞典的法律，未成年的少年囡仔若是犯罪，上悬敢若会判4年徒刑。所以黑道帮派就开始大量吸收青少年，尤其是外来移民的囡仔，互因来负责做一寡卖毒品，甚至杀人的歹代志。Jag skulle säga att rekryteringen sker överallt. Den sker i tunnelbanan, den sker på biblioteket, den sker i centrum. Överallt där det finns barn och unga, där finns de också. 根据瑞典警方查到的资料，有差不多340个15岁到17岁的青少年手头有非法的武器，这个数字是10年前的8倍。瑞典的首相公开表示，要派军队来对付这些帮派甲囡仔兵。Svensk lagstiftning är inte utformad för gängkrig och barnsoldater. 伫瑞典郊区一个以移民为主的社区内，过来爸爸甲囡仔送来学踢骹球，而且伫边仔顾条条，就是希望减少囡仔接触到帮派的机会。社工人员讲，其实这移民家庭嘛感觉真无奈。Det är många föräldrar som är väldigt oroliga. Det är många här som har rymt ifrån krig och liksom har trauman och så kommer de hit och liksom upplever nästan samma sak. Så det är verkligen sorgligt. 专家指出，瑞典的外来移民拢集中住伫外界隔离的社区，移民的囡仔以后嘛无机会找到啥物好头路，才会去互帮派利用。所以要安怎互移民会当容易去主流社会，可能这是解决这种移民囡仔兵问题上根本的方法。记者感恩编译。